Biz mına уже fevral ayının ayak çeni olup kaldı. Bu boyunca özümüzdün rayonduk iş-çarada dağı Ayıl hökümetinin Karagılca Ayıl hökümetinin iş-çarasında dağı şu belgilengen ele şu parkka bu yıl kıcılı 190 dana elteyen şans ki 30 dana Akkayın'a geldi. Buna bugünkü günü göçetlerden aldı geldi. Buna şu mekeme uyumlardan yardımıyla Ayıl hökümetinin hizmetkarlarıyla birlikte bugün göçette oturuğuzu için başladık. Sebebi hazır buna ton çıkıp çıgelekte oturğuzgan göçet yaxşı tutatdı. Şunun için buna biz Ayıl hökümeti bu boyunca tayin yaşlılandırı görüktendiriyor meselesine büyücetten akça karajat karagan oşol özgön leskozu menen gelişim tüzüp buna göçetlerdi alıp gelip uca yaşlılandırı görüktendiriğinde boru şunday yaşlı göçetlerdi oturğuz işleri ayaktamakçı. Karagılca rayonunun borborunda kичинекей жакшылык болуп атат. Анын себеби мына бул мурунку эски немелерди ордунан алып жаңыларын жакшыртып, кийин келечек муундарыбызга өсүп өнсүн. Анын үстүнө биздин борборубуздун акимияттын маңдайы болуптан тазалык элге журтка көрктүү болуп көрүнүп, кийинки муундар таза аба, таза менен биргеликте муундардын жакшы тарбиясына бир шифа кылып жол көрсөтүп учуруп аткан биз аграрный отделден болобуз. Райондук акимиятта аграрный отдел болуп кызматкерлерибиз кийинчилик үчүн, келечек үчүн балдара коткон кол өзүбүз казыбыз болуп, кийинки муун калтырайын аракет кылып аткан киргизибиз. Менин оюмча бул бир эле бул көпчүлүктү эмес, абанын тазалашына, келечек үчүн, жаштардын бир эстетикалык тарбиядан көңүрөөк болуш үчүн себеп болот деген ойдо деп атабыз. Ушундай жакшы самалыктар жасайлы. Bu yıl жылдын алдынан bu yıl элет жерин өстүрүп өндүрүү деген президентибиздин программасы бар. Ошо программанын ниетинде ушундай иштерди иш-чаралар аткарганга Карагылда районунун акимчилиги эл журт аракет кылып атат. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.